السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wanama watukufu ikao siuka wadzima harimaya zipazo sauti zinu za usikwale wenu kama kawaida haina wakati siuja banu jaronesa za fikira za hatu juma ihawa jimla ya siasa ivumiao masiwa ya hatu ivumiao imasiwa ya hatu haudafiani na huamba izo ikao ngari aminio juma ye mndu ikao ngari mshangiriao kisiasa. Abonge haina wakati waja masala muhimu hamanda yanu haruma wakati muhimu hamanda unu siwa nisa rikemengoni mwangu wakao mwaunisa uzifikira zao mwanama wa Markasim alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siwa nisa jewa niseze fikira za hatu juma izori aminio nizori wonao ya ukana ngazi fanishi hao hau ngazi ndedi yao ngarizi ID. Zentsizamu iso zinu hamadi namna mwasabiki mzidungao haumzishi yao haumlio samahani haumlio usoni haku jumai zijirio harmai hawa siasa ivumao masiwa karitulawa umabiani ya ukana vanunga si harmansi haunga sinansi ikao ngio na mishinzi ikao ngio na madhamana ikao ngio na wandu wayendesao na mwanze na mtiwanze na mwakubali na mtiwakubali shawao abasa inurizambao wandu walona enti wayendesao sini mora isi wal imam Azala Suman. Zentuzamu iso zinu sikarla wa uzamba ya uka vanuka bati nrongo ema leader wahe opposition wanu madhamana waongoza wahe opposition leo wajujwa uzamba wajujwa ufanya wajujwa urenda wanama Hasani Hamad Ali alaikum salam walona zidhamana watijojwa urenda ba watijojwa uhamba ikangari yenshio zentiuzamu iso zinu imarisiza ikaudu yafanyishi hao yemashangaza ikaudu yafanyishi hao imakalima ya umavudhama na ikaudu ya ruhao hanumaze hanyo zawala ikao wakautaha uaminifu waho wakomoru wa rumensi mnugu yelewa ya ukana idaraja wandu wa waswili keitubidi wandu hamada wanu wandu wa venafasi wandu wa ubulie wabezi wanzao wandu wa ubulie wafanyezi wanzao wandu wa ubulie wanjiharma namna ya kufanya tartibu ya utia msaja jaharma ensi ya umenya ensi ya utia shadaha harma ensi hoso nirenda weyo wandu wajua jiunda harmata yone maneka usikarla wa uzamba ya uka ngasidi ngoni mwanama Hassan Said alaikum salam mwanama mtukufu idewa namba kana ngasidi ngoni mwe hutuba ya hemu wa daula ya itekeleza msuje juzi ngasidi ngoni mwe hutuba ya hemu wa hedifan ya itekeleza usiku wa jana
harimwe foyer de femme ya Moroni. Hutuba ikao zikaumete en garde, zikauhadharisha haina mndu ikao mujipango ya temsajaja harimwensi kabwandu waihao waraule kiyo mwamshangazao ngamte intimidao ngambe naseo vanu kabati mashangaza, vanu kabati intimidation, vanu kabati namna ya ukambu washangaza wangu ngari mweshelezi zaoni ngari mhadharishaoni ni mlembi diyu ya ukana vanu yensingio na madhamana ikawa daza juzi wadaza jana kaitutongeza ya ukaya wungwa mriaoni haukaituonesa ya ukaya wunga mduju wafanyezo manzao nyonti pia ni mlio mbidi ranyi mwapange frankome ranyi mwapanga tijihindi komredi nyonti pia haina mduhaka na dhoma na harumu yensi amanzo mbria nabiye mndu mzima ya parogulia wanjie msajaja harumu yensi wakati ya lona zedhomana Manama Abdul Hilal ndo mndu mzima na mnivumuli kabati et dalilu mono karkana ministre de l'intérieur Yohan pendant 5 ans je discours zahe pia ngarsinizo kaunga mjomtinya ni mnafu mufradi wanu mwishie sonti pia rekawiyelewa rekawi amini ya ukana vanu ngasiharma jaula keitu bidi nganzao haina mndu ya rengeze za manazaha ikatisha depute Tosha Johar manzanwa ikatisha Munyi Baraka Said Swali ikatisha Abdou Soef ikatisha Mohamed Daoud ikatisha Hamidu Burhan zentihuza muso zinu enamna wajitamkao ngo hamabanu ngo harba msiru hango harma itreya ngo ambabu izo wanzao ngari wambiao vanu ya ukana zidhomana wakanizo jana watuka uhanza wanje msajaja harumwensi watuka uhanza wafanyihe msajaja zidhomana izo leo gizona wanduanrua jina watu utaha wanje msajaja harumwensi watu utaha wanje marbati harumwensi yabo haina mbu jola uza yende kinyume mwa sharia yende kinyume mikonsi na asasi ya hensi lazima mahakama ngajumjo habari ni daula kaina humba nafasi emadhamana kwa na humba nafasi ngamjo urenga kayo intimidation ngamjo urenga kaizo haina namna mjukanza mrenge shagar aminiyo ya ukana zendo go mwabilu ya ukana namzie wana tartibu mwanza mfanya mtu msajaja harmwensi namzie bainti kaituta hamsajaja nyelewa ya ukana na mdoto worono nyinyi mchona dhamana za jaula mchona enzi mchona ani mvu za ukamhifadhi ya amani mjiruhusuo mwambawe izo manzao mjiruhusuo mshangaza wao mjiruhusuo mfanya marisiza kujuhamba walona ze dhamana za jaula kujuhamba walona ze dhamana za hifadhi kujuhamba walona ze dhamana za mahakama wao tudojoka humriani wao tudojoka ushangaziwa wao wajumwa bianika na mzie beka kamjazia ze dhamana ngajurengo mwamilo azo hamba mwamilo azo hawem mwamilo azo hatartibu mwamilo azo namna ya kamwelewe shawandu wasuli daraja hamanga muni yao ya ukabanu yinu tidaula ya ukemadhamana wali wanti madhamana wa daula yabwe madhamana wa daula wao wandu wajoriga zidhamana zao na haina mbuti wa harma zidhamana za daula uyelewe kentike tubidi hanjarma msajaja lazima ngujoriga zidhamana zae bae haina wala tartibu mjuka hanza mfanyi lazima uwaruma wenti walweni mahakama wajuju. Kabla ya huendelea ngamunkazi zioni na interview mtiti mwishie izo ikao jana waziri mzamani Mohamed Daoud hakauzamba angesa ila jerendele rambe izo ranzao rambe bana na mwishidie na mufradi wa izo waziri mzamani ya zamba jana na singa rambao kaubama vya madhamana kana waze wa manavio ikangwa tuwa tamu na mirongozi kao ketulo na kidhamana na uhabili ndongo nimrake na regedo manaza mrake tiara jia asili sha amzambo wa bwana karongo zao msawa kana ukishi haramashe sosha mzwa mrake gouverneur ya keredo manaza
yanzia fanya mapinduzi ya zingora ni mahakama halafu hunu ndio kila tabiruka hapa kwa governor ajinike fursa ukaya kena kungumanyulahi na rais wao ikata bile mahakama yampa agenda sisi gavana ndo manaza tuzo siku leo kari mwambioni ukaya enongo ila hisa na sisi ngarambao kazi dhamana gatorengwa hedelasi mwishi ya waziri mzamani Mohamed Daoud ijuikao hazamba idado wakati yalo na zihabar zandani yalo waziri wahe ministre de l'intérieur yalo ministre de l'intérieur wahe dawla ya Comores pendant 5 ans et quelques mois et kaleo ngamjom kazani babi tena singana bawa kaubao vya mazamani kana wazee wa manazi ikangwa tuwa tamu na mirongozi kao ketulo na kizamana na habili ndongo imrake na regedo manaza mrake tiara jia asime sha amzambo wa bwana ngarongo zao msawa kainauki haramashe sosha nzwa mrake gouverneur ya keredo manaza yanzia fanya mapinduzi ya zingora ni mahakama halafu hunu ndio kila tabiruka hapa kwa governor ajinike fursa ukaya kena kungumanyulahi na rais wao ikata bile mahakama yampa agenda sisi gavana ndo manaza tuzo siku leo kari mwambioni ukaya enongo ila hisa na sisi ngarambao kazi dhamana gatorengwa hedelasi Mwanama bienvenue alaikum salam mwanama Idris salam alaikum mwanama Zainuddin salam alaikum yezingu jom hifadhino bahanikao lumjihudao mwishia izo waziri mzamani Mohamed Daoud kiki ya zamba ya ukana waka mndu yaka governor mzwani kautaha yafanye mapinduzi haretewa ne mahakama lewo mndu hari ya paroka governor gujiruhusu yafanye zwanzao ngartsogo humrejezema kalima ya wayo kena ukiri bahari mndu haka waziri wa hezi habari za dani bahari mndu haparoka governor bahari mndu haparoka president de l'assemblée bahari mndu haparoka ministre des affaires étrangères bahari mndu yetu abibu kaina ukiri ya ukana wakaya wandu warumainsi wafanya mrongombi wafungwa wahundana neze hukuma za walazimu halafu leo kaina ukiri ya ukahari mndu haparoka ministre hawakaro paroka president de l'assemblée hawaparoka directeur hawaziri ya ukamujo jiruhusu yafanye izo yanzao gartungo hurejezema kalima ya wayo monsieur l'ancien ministre wene le tengwe la aho rimwambie ni ya ukana ikamru haka waziri ikamru haka rais au ikamru haka peu importe ye poste mriakaniyo mruka na ujua huenda kinyume mnishinzi ya henzi mruka na ujua utadi ya mahakama mruka na ujua ufanya izo yanzao harimwenzi haina mrugu assume izo ikawo hadhumania ya jiarende hau hatsaha yafanyenzi gartongo hurejezema kalima ya wayo wenele tengwe laho ya uka ubahanura wasuli banu edhma dhamana waendisa wenzi wahisa warangizi dhamana zahabu la récréation est finie haina mndu joelewa ya ukana gasi harmanti kutu hanze madhamana waendisawe daula shagabo mishinzi ya daula lazima wiste kutu hanza waendisawe mahakama she mahakama wayo lazima uyaste kutu hanza waendisawe hifadhu ya hatu she hifadhu yo lazima wiste ikakuja istehi
yabo kana daraja hata uhundo wingu sha lazima ngojo hundana na haina hukuma ya stahiki yazitendwa ikao dua dhumania hao ndo wanza ufanya kaina ukiri haina mndu ujo assume yemarisiza mwibaraka yafanyao harumweze intervention za hese derneta izotosha johari ya zambaju wen natumati tushajwaro wen natumati bavuni bawe hazabu tujado kazaundu madati izo Abduswefu ya zambao izo Hamidu Burhane izo haina mndu mzima yambao duna assume wakati we hija ba ya umba ya dia pasho moto kujede upashi jabu ya ukajana wakati makaneze dwa maana haina makanza mwende mwamba hizo moto mkaumweza hauka kajaka ustehi kajaka udunga emishinzi elisawe jaula yaholeo kabati namna njo petea njo yebea harumandongo ikao wanyi nga mji wao yefa yesut ye izo mambao tuna assume ya kevaman ya ukajana gabwa kama raisi gabwa kama waziri wafanya zitendwa wafungwa wahunda na neze hukuma za wastahiki leo kena ukiri mrajado jambia ukahaka waziri hawaka presida wa assemblée hawaka waziri hawaka directori ya ukangujojiruhusu yafanya hizo yanzao yabo haina hukuma ijoka mwanza irengwa gasidingoni mu mahakama gasidingoni madhamana wendisa wejawu gasidingoni mu hifadhi na haina renseignement wajoka uzitaha uwana wakomoro wa utayari wa wanikezo no ensiro yarma msajaja simambiani ya ukazenu wanabao zinu Mohamed Daoud hazamba jana yakawazi na mshindi yako kanaze wa manazi ikangwa tuwa tamu na mirongozi kao ketulo na kidhamana na habili ndongo imrake na regedo manaza mrake tiarajia aswime garuda bori mwambie ye neletengula kao baadhi ya madhomana wakanaze dhamana jana watu wao makalima ya tulunganzia wajipangao watemsajaja wamenye muna kitayari ya je assume ani yavo amto paraphrase amto renga makalima ya amba ni mbujana ya tuka hanza bwanje msajaja harmwensi leo ya lota yari ya tio msajaja wu gartongo paraphrase renge makalima yala rimvumilie yo yenele tengula na ridunge suti sha amzambo wa bwana karongoza wa msawa kainauki haramashe sosha nzwa ndio yake gouverneur ya Keredo Manazahi yanze afanya mapinduzi ya zingora ni mahakama anafunu ndio yake natabiruka hapa kwa gouverneur tajinike fursa ukaya kena kungumanyulahi na rais wadu harubale suala ilo wilo kena ukiri mru ya jinike tabiri ya ukahaparoka raisi hau haparoka waziri hau haparoka direktori bahanu hau hakaparoka na dhamana za daula bahanu ya jiruhusu ike mfanyuzi ya nzao ya jiruhusu ya ukangu ambuizu ya nzao ya jiruhusu ya ukangu anzu wake mjuma ye mishinzi ya he daula ya jiruhusu ya ukangu defie madhamana waendi sauti ya kami kaina ujuzu kaina ukiri no karna huiba nafasi gasibanu emadhamana waundu walo yabo nduna wanze nduna watsi wanze shaundu walo na ejaula lewu wundu waendi sao yabo lazima wafundane ni adabu ya wandu waendi sao ejaula wanze uti wanze wundu waliyo yabo wafanyao ze video waihao harmaze rezo sosio tishi atosha johari juzi ngwambo wa Komori na mke tayari banga simne ndumari ikasativuzi ndumari gamjo husaho pareni itosha johari ojuka ushia usise ndobi ho pareni kasina mahamfukare ya kamili
nabi usiku zima waparoshinda wasisa wandu waili hopareni au kana mademu abaye pare ne sereste kade pare ya samba uhe ya zaanidu harmwe bavu yaho kuja paroshinda kama nso joibu mimi halafu ike kweli wandu wasuli daraja wandu bahano yani inde daraja ma opoza wasuli abasainu na ripare wandu na wanje msajaja wandu na wafanjao wandu na be gari mambiao ni ukana daraja wandu wasuli abasainu emadhamana wahe daula edhamana wahifadhi samahani edhamana samahani ba ye wabayenshi ala isababisha yauka abasaini emadhamana waende sawe daula zedhamana pia isa zirengwa abahaini kaina ukiri kabati Mungu ujojua amengu birobavuni yambe habu yafanyezo yanzao ije waziri wahe difani juzi ya zamu directeur de cabinet wahe mhu wahe daula mzee watu Yusufa Muhammad Bello zenongo ya zamba juzi ngasidi ngoni mwahe pia ranzie bilan ya ifanya hamufradi ranzie uhadharisha wa Komori ni madhamana wa siasa wanza wafanye watemsaja jaharumwenzi gari mwambiao banu officiel mayoka ngasidi ngoni mwahe na garju mshangiria haina namna ya bidiri mshangiria kena ukirile ukane dhamana juzi halafu hata ujo uroha haukamdu kusar madhamana utorende ha opposant d'office yani yirendi Komori yirendi hamda opposant d'office wanu hata wanoloda unazalile maudu ya serikali ya nyume ni hawa jaenzi ya nyume na partir le 26 mai gabwandu loda sina ole wajore de ma opposant wa hatu maudu izo ngari zijua shakena utogeza kabo Mungu jadharau ya daula kena utogeza ya ukana yabo Mungu joje yambe izu yanzao hauyafanya izu yanzao hauyateze shiheri madhamana waende sawa daula Mungu jojo hambe izu zenda unizito uenda shaila hukamtri msajaja harumwenzi nruwekao jana wakati makadhama makaneze dhamana kamjanza zifanyishi mzikontre mziharaza mziremi mfungu wandu mhukumu wandu halafu ikele unga mjoka ubira bavuni kwa kwa mbahatishani haina mdu na assume Mohamed Daoud wakataka ministre de l'intérieur jana mzikwangu Abdul Mkonti assalamu alaikum jana hazamba ya ukana haina mdu na assume omwiso hija abonge ngari mrejeziaoni izo haina mdu na assume ikawa omwiso uja hauka ike mahakama ihifadhi wa decide wa mangwa hutsahau wa huishilie baishe tijihunji anda hubi kabati zone non droit Komori haina bahano hifadhi wa joka hanza wanjie ngwajo unjia ya mndugu jojite haruma ngome homjini hao ya jitiye haruma mtsunji ofukoni hahe ya hemsirunya shahaina bahano hifadhi wa joka hanza wadi wa mrenge wajo henda wa mrenge yaje yajibu mbele mwa mahakama tizamba harimo ze video zangu ngamzambo leo harimo wandu waluma opposant leo ne serait que de ma 5 candidats wadio leo wanwandu ka waruma ntini wakana dhamana harimo ntini wallahi lazim randize kampanya tajahunda basayu kujauna hata mdu mzima
yamba izo ya renda izo yafanya wakataka dhamana mwenye baraka dadwa bara huluka hii hiyo de program ya kanioba shaka mtaparsa mrenga mzima yamba izo yafanya mundu wenga mzima hata jihundeleo sheka mpanya hawa azali na dawa bada azali kujoro joka batsuno wala hun imandaka hisa ujustehe sharia alaikum salam Muhammad Enzo ya rohi shagar aminiyo ya ukana haina wakati ya jouroha sonti pia sondri mshangiri yao leo gar aminiyo ukana ngarjo ukana zohamba ngarjo ukana zohamba ikainji ikamba bititi ikarna hari shawallahi maudi kara isazali haroha iserse kariti harmwe pouvoir gam amini ya ukana ngarijo ukana zohamba haina mzima dasi iyungam amini nyinyi mkana mahakume habu mkana enzi na mjimrambi hizo mafanya wandu washindani harmwizo raili kamtuja marambie hizo mafanya rashidana harmwizo kamtafadhali mwaelewa mwabakisha no opoza mwambeze ndao nezito henda mwambeza kiri nezito ukira eza kiri soka mnaparo hamba mnamtodo hambeza tukiri watu refanya ikani hisanga mshiliao daraja mwambe zindwa jina mfanye zindwa jina mpare wandu haruma msajaji wanama Ahmad Salih salam alaikum mpare wandu haruma msajaji mpare wandu wate msajaji harumeti embabiyo na mkiradhi na mtafadhali na mwelewe ya ukana eka uswa Muhammad Bello hambuliani yeka Fakri wa Mahmudu Mradabi hambuliani yeka uswa jihad na takfini wa mbuliani ufanya zero wa hizo ntini mwezi ya Rais Azali maudu wajohuzisiwa zabarihi ndini mwakayabu mabulia enti ya njia msajaji mabulia enti ya njia ngamani mabulia enti ya njia haruma tartibu za tuparuka ya haruma enti etarehi ngejowa uzisa yude mana ukana ranzinde zenti huzinu kabati hata zijoribiri ya bavuni kabati hata zijoribiri ya hapamba haina zijoka uhuja ngarjuzi gabili haina ujohanza ya tadiye mishinzi ya daula lazima ujohundana na hizi hukuma za mstahiki haina ujoka uhanza ende kinyume mwenzi yende kinyume mwemba dhamana yende kinyume mwizo ikao alaikum salam mon frère Ringarigaya yende kinyume haina rongo ikao nga itartibishi wao itilo harmwenzi karna uba nafasi ranzida hunu Faransa huenda Komori emashishio nga ishi yao yematso ngariyo nao karitu si uhamtana masiu haina bahanu on va vous traquer partout haina bahanu ndoka hanza mjie no ili watike msajaja harumwenzi garjua wanatartibu hisa watu wa mziani wanza wafanya mtsatse yao mwefanya na zilazuki wangu nono ya zamba leo ya ukahama sikitifu nika mji ukanti mwamba rongo mafanya rongo hakanyito hamba mjahar mweze rezo sosio mjamzamba yabo yotino wika ungaritabishao sheizo sisiri aminio hindi gar aminio kema dhamana kwa jalala wasiu ranzi wizara ya hijifai ujai wizara hizi habari za ndani ujai presidence kuja haina bahanu pia onroa kanti gari mlindaoni hauka Komori si wa Komori karitsu wona izambao karitsu ishia izambao baishe ngarishia ngafanya makartu ishia imarisiza yafanyi wao ni Mwinyi Baraka izambao ni Mohamed Daud Kiki izambao ni Tosha Johar na Letengwela hao nizo wanrwa jina wa zambao harmazerezo sose ngamfanya hama kamtuishia shanyu huishia izo belu ya hamba harmaza ndongo Rais Azali ya zamba pia harma diskuri ya juzi obhanu matoishia bahe do bahana kamba hewe ya balado bahanu matoishia bahe shaze ndugu hamba bala pia kabata tandugu maishi usoma belu harma diskuri ya jana za ndugu hamba bala pia kabata ndugu yaishia
Shobahani hamba kana haina banu mjobira nga mjopara para sausufa belu na sufa jihadi wakati omuishia nyoti pia intimidation menace s'il faut vous intimider pour que mzie mafiti myafanya wandu wajumu intimider sha amtujodore jei wa wasiri mzamani Mohamed Daoud Kiki yakabaka nganzo mdu assume kamru hadhumani afanya ndongo habahatishwa ni mahakama mdu na assume hoka juzi mparu watoto wala mwasiso upareni mtoa zeriali mwalibi mtsanga mwalibi yehifadhi wa decide wa wagamata wanti pia kabati hata ya assume kabati ya hunde courage ya makana watu wao mimi ngami mongoni mwandu waru shapia mwamba kakarja waruma mwatsuwa abasainu wandu zao do abaliao ema vanye weheao prison haina usiku weda wanikamba hindu wejila abonge haina utujo assume ezitendo ya zipangao habuze tartibu ya zipangao hau na kesur ya ukana mahakama ngajo mu exige ya assume ze betizi ya fanyao na isafara lewa inu mruka na utawa hata ijeke kana uparisi baishe tijimbu hanjianda hubi isafara lewa lazima hifadhi wakana kawajahea zone non droit Komor ya uka jeshi kana ujwa henda hau ya uka gendarmerie kana ujwa henda au ya uka rais kana ujwa henda hau asika zone non droit yoke jahea haina bahanu wajuka hanza wende gwajo henda yabo mndu na trawe hata kabati mji Komoro roba na Paris au roba na Marseille ajoka wanu waju tabia kwanza wazunguso mji wo pia sho wana miji wa hatu pia wana miji minuscule usiku uzima mrushida mempa mbidi ya usiku mrushida hazunguso mji hemini yawe malideri wa siasa wakazi wa hemiji ya hatu na rikai haujua maudu mtijamri tarmama hiyo na mandamano na kanta abudu haretewa fulani haretewa na bunga mwishi yawe hizo ambao waba hainu ga mwishi yawe marisiza ya baba hainu zemenasi ya zamba wazifanyilawe serikali ya basa hainu hizo ya mbao hizo ya para hizo ya dhumani ya fani maudu mchaba hiyo montaji haina mndu lazima na mwanama Zainuddin alaikum salam lazima haina mndu yake dhamana izo yambao ekale uti heba nunga mabuzinu yabonga midhamana ngamjo assume ekale uti atiaba niti hudeya tabamjo huwa tabamjo fanjao tijati bizigorane mahakama ngamjo assume ka kweli zenogoti zamba. C'est ça un vrai homme. Sha mfanya Hamadi Zuma fanya juzi mtowe plus de 2000 euros mfinanse watoto wala hamasikitifu ma opposant wa kamili na 2000 euros do watoshida watoa mempa waja wa Paris wane mahakama mjamu watua pia mwabaka mtina na nyinde mwaka wa finance nyinde mwaka uambi ya izo wabidu wafanyi nyinde mwaka uambi yobahanu wabidi wende nyinde mwaka uanikaze plan pia nyinde mwaka watartibisha wonti pia hata mka ujua wandu uwatuka hapo mdo para fulani kadhange yabo fulani kadha kajaja fulani kadhange dao izo pia arijuwao ya kamkadi ngoni miso shaleo mjamu amba ukana watu wala rawaruma siti ndao karja wapo abahanu bevala abasainu tout tombe sur eux abonge harmole suala hilo ritoka wanda juste rijebano rimkazizie nimbabie audio et vidéo ya Mohamed Daoud ikao ngamrudo wabo tena nikaze mishie amrudo wabo tena nikaze mwishie ya video ya Mohamed Daoud ikao haifanya wakati ya ministre de l'intérieur ikao hakaushangaza wandu ikao
kama opoza wakati hiyo hakawameta ngarchongo urenge makalima yahe ya wayo rimrumilie yo leo ni makalima yahe ya wayo hakawasi tofauti hakawaziri wa hizo habari za ndani ya hazi yahe ndo kayate amani watike msaja jaharumwensi leo kati ya ulo ministri wa hizo habari za ndani ya ulo waziri wa hizo habari za ndani leo katutaha mdia msaja jaharumwensi objectif ya hende amani yabo kana wa nafasi na mwishie wakati Mohamed Daoud ya ministre de l'intérieur izo ikaude ekata bile maka yampara kajenda sisi gazo nasinga na bao kaubao vya mazamani kana vya mama vya ikangwa tuwa tamu na mirongozi kao ketulo na kidhamana na uhabili ndongo imrake na regedo manazahi mrake tiarajia asime sha amzambo wa bwana ngarongoza wa mtsaba kana ukishi haramashe sosha nzwa mrake gouverneur ya keredo manazahi yanzi afanya mapinduzi ya zingora ni mahakama halafu ndakena tabiruka hapa roka gouverneur yajinika fursa ukaya kena kungumanyulahi na rais wadu ekata bile maka yampara kajenda sisi gavdore ngado manaza tuazo siku leo kani mwambioni ukaya enongo ila hisa na sisi ngarambao kazi domana gavdore kwa hede lazima watukufu mmono mwishia izo ikao duzambishiha wadzima na waziri mzamani nga wakati ilage ministre de l'intérieur harmwezi inu wiyo inu ani harmwe manda inu wanrake jahisa de manda inu wiyo haka ministre de l'intérieur hambazi garanga makalima yahe wayo riyarumi kena ukiri ndo yake gouverneur injuan yanzi afanye mapinduzi yagamatiwa ni mahakama ya hukumulwa halafu leo hunu ndwake na tabiri ya kuhaparuka waziri wa hizo habari za ndani hauhaparuka waziri wa affaires étrangères hauhaparuka rais wa ile jumba la mawakala hauhaparuka tabibu haunge tabibu yajiruhusu yafanye hizo yanzao karnaomba nafasi haina mtu narengezi dwa manazahe ya assume haina zijo huja ya kedwamana haina zijo huja ikao hazitaha hazitumi karchenda hule karichuhamba nizakinjeni ngarchongo hamba izo Mohamed Daoud lewo ulo opposant jana ka ministre de l'intérieur ya kauzambie ma opposant wananya yaloda ina olewo garchongo ndo aburenge makalima ala wayo rimrejezeyo rimwambie ka kena ukiri wola ya kina dhamana yafungwa yahundanize hukuma za mlazimu holiho afanya ndongo zenda kinyume mwa sharia halafu ijeke leo wakiwandu wakena tabiri ya ukawaparo kama waziri waparo kama rais waparo kama madirekteur ikengo wajuka ujiruhusu wafanye ndongo ziliyo kinyume mwa mishinzi ya hensi ziliyo kinyume mwa sharia lazima wa assume ikawa wakati uja na hamande namna ramambiani hamande namna razamba yukana daula warengezi domana za hao kabati intimidation kabati menace kabati hatma mashangaza na marisiza daula watu decide ngaranga uze domana basai la récréation est finie yeujuhamba be ebe hunda kangenda ukinyume mwe sharia ngenda ukinyume mwe mishinzi ya hende ya daula yabo lazima ya paro ya kuzisiwa za barindi ni wakahambabe nani madhamana mdisawi ya opposition leo makama candidat ja zero mambao harmaze réseaux sociaux
zenongo mambao harimaze telefone, harimaze forum mlio, zenongo mambao harimaze ze group WhatsApp za hadi. Izo pia ngazi concentre wao. Izo pia wandu ngao nizo wazishidi yao. Maudu ya ujumbe bahati hagamatione mahakama lazima ngujojibu nizo ya hamu. Kamro assume tant mieux je lizo ranzao. Yo tujo assume mahakama ngajo mwempoze wakanga nzo assume ukaza ngozimu huzamba kuja tatsaya shaku kajara huzamba haina mungu joka zamana mwizo no wikao ni ujoka hangu haukana karna ujua rikanensi rikana madhamana wandi sawensi na mwanzi na mtiwanze rikana hifadhi rikana mahakama na myanze mtianze iso dezilo yabo waudu walu yabo halafu wabuhe wandu bahari kwa ati mawaziri bahari kwa ati na dhamana za daula bahari wajiruhusu wabemakali maikao ngati ya msajaja gaparau wa Komoro wanjiharma msajaja halafu ike kweli wandu ramanda wao wandu wabulie bahi waendelee nizo ambao wafanye izo anzao wafanye wambe izo anzao wambe harmanti ikao ngari aminio ngari ele wao ya ukana lazima wandu wake harmweni shinzi ibali yawe nti wandu wa iste izo nizo rambao ya ukana izo mzebelu ya zamba usiku wa jana ngari sidingoni maha izo mzebelu ya Zambia wa Komori jana ngari zishangiri yao ngari zistehiyo ngari ziaminiu nonga sidingoni mahe ni serikali kamili ili wandu wanu waelewe ya ukana wajujo kama opoza waambe zitouhenda ezendao na watambe ngaruja bandu zamba sisi na mtu hambe zitouhenda batu refanya sha odela ya iyo mwanzi mpare wandu wanje mtawandu wa msaji mtawandu harbati harmenti zenogo hizo karnavu ziva nafasi ngarju wananizo na haina bahanu wabidu wandu wazidenonsi gardu zidenonse haina hizo wandu wabidu wafanye no wandu wazidenonsi gardu zidenonse no mielewo ya ukana kamna ujua ukanansi karna ujua ukanansi wabuhe wandu wanze watemsaja jabahi harma wakati hamandaunu abonge lisuala hilo ngamjuhenda na ukazabu nende harma suala jindwa jina ikao lisuala la pili na juhanza nlitekeleze vanu buka wananyasi ikao ngari wanao siasa nzima ngasi harma bwana nzima ngasi harma jahazi nzima ngasi na nahudha nzima ngasi na faliki nzima ngasi na kulori nzima ya siasa amrejezo wananyasi walio harma nchi ya Faransa rilona faliki nzima rilona nahudha nzima rilona jahazi nzima rilona kulori nzima ya kisiasa wakati uja wa ukari hundani mahala ni wazima pia ili utinyavu ejanibu ya hatu ya hejanibu ya serse ikao deirumao yensi usiku walewe ngaruonao ya Kamoroni haze janibu pia zakazapange alliance de la mouvance présidentielle ngwa renforceo SRC ili waruakane janibu ya siasa ijoka na jirma iloniyo ijoka nkuu mjuma wo huulo nuo ijoka na daraja mjumwe daraja iloniyo abonge ireliyo rirenge kunu Faransa rirenge kunu Ile-de-France rirenge harmu malanikao dorili ngari parao uandro hatu waluhu wa SRC muheze janibu zindwa jina ika unga zishangiria wa imuwa hedaula ya uka ya dynamique ya initiative ya rengwa ya urenforce janibu ya siasa ya SRC emavushe isa ya wasuli Faransa emavushe ya isa ya wasuli hunu ya haina mungu lazima rihundrane banu wazima lazima ritangani lazima rike banu wazima lazima renforce ya SRC harima ya Ile-de-France harima ya région parisienne walo Lyon wajufanya coordination hao walo Marseille wafanye coordination hao sirlo hunu rifanye coordination hao iyo nde modorto bukujojo ushangiri azali bukujojo kamanzani wa fulani kadha bukujojo ka haina na mrajo kahanza ya kai shaye modorto ya hajaba sainu ya objectif urloni ya basainu ngawe dinamikinu
après élection wa mdungano haize janibu zinu baina haune serse wapanga alliance de la mouvance présidentielle ranzi hula hata hunu Faransa yerele ngarirengao ngarim paraoni harima mtsanganyifu ili urenforce ejanibu ya siasa ya serse ikao ndio na yezile walio en région parisienne surtout walio Paris nemikaba ya za Paris lazima haraka le plus tôt possible ritsanganyihe ili renforcer remettre en place et coordination hatu wakati yori juo ezefalikika onga zirengao harimwa yezika onga rigabilio a partir de le 26 mai engarengao falikindi ingarka harma bilidai simambiani ukana umtsanganyi huo lazima ukani namna ukani suwaya ya uka efaliki nzima ejahazi nzima enahudha nzima ekulori nzima na nebile nezenuni nne za SRC abunge anamale suala linu garjordo aborre Jeilane ili abunge garjordo aborre Jeilane harmale suala linu harmano kutoya pilinu ili huja rione modalite hauka gariele wao ya ukana eka ngabwandu waluwa har eka gabwandu wato sumutu hamba ezo eka ungarifanyao harima yezi c'est le moment ya ukana wandu wabuweze hanywa watufanya ndongo jana watijawa ribaize hanywa sirifanyao karjama ngarifanyao pia karjamba zerunga skirio pia shangare jo hamba na singar jo handisa ranzilo usiku wa maudu redo hamba izo ikao dorafanya izo ikao dorifanyao izo ikao doradhumania jerifanya maudu kabati mbu jejari bae hanywa bahari katwanza azali ebo uto mwanza urambie izo wafanya jana ni wambie izo rafanya leo iyo ndifali kirirenga waba saini saribiri mahaminji hodingoniyo mahayakio mahayawanisa ya wana bwana ili wonesa ya ukana rais azali wende rais wa rimshangiri yao indezi ya ri amenio zindi zorfanyao zindi zoranzo jerfanye abasayunu wakati uja wakahaina mnudasi rido haba izo ikao rifanya yojoka uamini ujo amini iyo tujoka uamini kana uamini sha wakati uja wa ujatu duhamba izo ikao dorafanya izo ikao dorifanyao hauka izo kazi jatatsai gizo mbenufu ngazione hao abunge wananyasi rilio harmensi wananyasi walio harme Île-de-France wananyasi walio harme region parisienne ngari mwambiao ni ukana efaliki nzima ejahazi nzima enahudha nzima ekulori nzima de bleu ya hesers haina janib rilio hun wahe partirad wahe janibu zindwa jina ye dynamique ne initiative ya rengwa moroni lazima ribalie emavusha isayaja ngari tsanganyi hao ili re-élargisse ili rijadidishe jenvu za janibu ya siasa ya CRC ili riji-impose politiquement au niveau de la région si Komori hauka Komori sa riji-implante au niveau de la région rekemengoni mweze janibu kuza siasa gari parao tinabunga mparo tina hena mbujihisi nafasi na ezite honanzishia ya ukana hauyanzishe Uswa Abali hauyanzishe Samir Abdulaziz Abdurrahmani wewe hawe mwana madini wahe partiradhi na haina mbuju kana mboi wanu anodasi wande maloyal wahe zinu na ranzishia hauka risa rielewa risa nikwe modordor ranzi moroni ya ukana efaliki nzima enahudha nzima ejahazi nzima ekulori nzima na debile ya hatu ya janibu ya siasa diori waniliao esafara lewe inu ngatikiri habaziwe hanywa nangu amini ya ukahafanya rongo harimensi mbunatikiri hambaka kujafanya ni mrikao hakaubidi yafanye zile yatufanya haukanga amini ya ukaranzi maudu nga mjodohe yabanu haina usiku haina nswararu na mabashe nongo mbili rais azali yazifanya harmensi harmo muda wa hezi ekanga bonrojo ko bazwaze hanywa ngari ambao nro ekanga bonrojo ko bazwaze hanywa bahitsi ndasi riona ora tufe miyo ratufe hanywa ratufe matso shari wonawe zifanyishi hao rizikome yao rizienshiyo walokomori wazienshiyo
sha watu hanza wazikubali watu hanza wazambe ngarjuja banu ruduzana ngabo baishi wonao kwa na amini zungarzijuwao shanga rejodo zamba mrati kubali habazi hana haina muda sina elewa ya kwa wallahi alazim wallahi alazim kadunraro ngabo ndongoza fanishi har mwezi hafaida yaho wa komori ne komori bakisha ukasisi relo har mwezi inamna ya uzikomunike haina mungu fanyo inamna ya shanga mungu wallahi zafanishi har mwezi njaju jabanu labebura izo ndizo rangu daba sainu rujuja banu ruboziranze ardo amyo wa komori baishe wazionao shanga rjodo zivita en flash watuka utabiha wadutabia haukanga mwelewa ya ukana ingeze enzi mbili za viraba ngasina mahakumi wakawa ani genzia mwandu watuka wa decide wamakana ngartungo fanyaze pareba kartu fanya ndogo zindwa jina gari fanyaze pareza komori pia harmo muda mahamitsa yezi avili ya haja ya mwali hatuka decide hamakana ntufanya ndogo amtodana fanye por ya mwali na aeroport ya mwali ba stahinogo tudawa fanya hizo ba wallahi lazim azalibu ya rejei hajota ndogo zindwa jina ya fani azalibu ya rejei hajama valaiki lilo asafanye por ya mwali afanya aeroport ya mwali bo amadona fanya nzuani ne por ya nzuani hawa basainu ntufanya pare wala sambi wakati akabano hafanyeze pare pia abasainu gafikiri namna ya renforce zela pitari yafanya ndogo zindwa jina shaizo pia uandwa birabanu kabati yafanya zemunibara kasetswali ya ka gouverneur ya ka receveur Hamidou Bourhana ka ministre de l'intérieur ya ka président de l'assemblée Abdou Soef ya ka ministre ya ka directeur des hydrocarbures warwa pia wabiriba zeno wezo bidike wazifanya wajele wajado laumu shangwa subuti wajewambe kana azalika jafanya yeizo mafanya azali ya haja usisira hajara jaramenya hindri lesuala hilo wozisiwalo uhanyonga ujuamu na mrambi izo mafanya wakati makana enzi ya mahakume banu halafu sisira haja rajara zimenya haurajara tufanya hata rongo kabati hata ujuhunda jawabu wallahi lazim kabati hata ujuhunda jawabu lesuala hilo iyo ilisababisha hata basa inu mkatujua ekamdo hawanana nao mungu uzisoma suala hindi parce que ndona wandu wa Rwanda unasambi mro hauzi sabekute mkana enzi ya mahamine banu mhibi maham kaza boju anakubaliana mkana enzi ya mahamitsano ngamambe wazalika jafanya pare ebani izo mafanyanda zivi azalia jazime sha d'accord sha ebani zela pitali mafanyanda zivi azalia jayamenya hawia jatufanya d'accord ya aeroport ne por mafanyanda hivi azalia haja no wanwahe watu ufanya shaba bon namke bavunu wandu akililuaja wa Mwenyezi Mungu tujora hifadhi nao haya wauzisiwa yizo mafanya hindi hata jike leo rijabanu karjafanya wallahi kabati umbo jawabu harmuna suala yao abonge wandu hatu mruna tinyamiza usoni mu wandu wanu mruna tinyamiza usoni mu wandu wanu harmale suala leze pare kawaja warambia bani kamjafanya kamsina rongo mafanya kamjafanye pare minga mjowambia ya ukana zoko likarjafanye pare shanzuani mijibu hajiwo pia itilwa pare yo azalidi ya itia ezichochoro za moroni zila pia zenezwa pare yo azalidi ya itia ranzi biskai hata wasuli fumbuni utilwa pare yo azalidi ya itia ina mrambie yuhumatia sha d'accord abkar tushidanda nyina dasinani wandu wakili wako na jabia kwa tapara hakamri wa uzisa vale pare ya bahani hata wenda hamahame wasuli harumwe imani vale pare le mapesa ya wai yaka financewa mapesa yaka ya tole pare le ifanyiwa ni wakati wa zalika jaka raisi ikamrambia imane pare ya tufanyishia hindi ezemale mana ezinjandaho kwa naurambia shansinge azalika jafanya pare da bahani badibala azaliho huja usiko kufanya investiture haura haja kafanya investiture shazalika jaka Marekani haka Komori hajua ke parele ifinancewa
yeye habari ya program ya parezidwa jina ya hata joka ujaila gujofanya zizo ranzi ya balarmo program ya heranzi ngwajalie isazisa abasa inu haisa ngefalikiwawe para bahani wenda mahame na imopi halafu ndo hatu kweli ngambakisha uharmweze kanape mwejaba mrati jeba na jadu ntini ya jemu mtu samra jadu ntini ya jemu hena ujobanu kubali amini kaelua yalu amini ukanga fanshandu uharmweze ngu amini ukana ngasina janibu nzima ngaruwana ngasina fikira nzima ngaruwana ubwana nzima mnuna ajeri tanganyihi mnuna ajeri ke wadzima nambe baho wambe gatijargo shangaziwa hanrabu vanu mndushangaziwa na rogoza kweli shawandu wakanaenzi ya mahakume vanu kwa nauja warishangazi hanrabu ngwasubutio hai lapita lila ngewa hao ngebale lapita lila ngebale majia toka urumilo bala nge ijieni nge umwenje utoka urumishi bala ani halafu mgono wandu waluna akili wakanadhoma na vanu kwa subutio dwa bandongo hamadizo mwenye baraka niletengwe la hao wasubuto dora bihandu wa madizo jauka higieni ndugu ala kulli hal na mwelewu na relewu ngari aminiwe ukana kweli Rais Azali ni serikali yake wajotoa de milliards et de milliards wawahe nyumba hamadaini Mwenyezi Mungu mujo bariki darusi hamadi Mwenyezi Mungu mbe unono Mwenyezi Mungu amin Mwenyezi Mungu ya jailie ukobaha myaliyo idarusi hamadi Mwenyezi Mungu ya mrejeze rejerike sinae ikao Mwenyezi Mungu ngurijibuze dua za hatu rejerike sinae ili wandu waelewe hauka miongoni mwa hikma wandu wanu waihundra wandu waende sao yensi duka kabli ya ukailapita lilije kaziwa sha wahundra hikma watwalia zenrongo mwenye baraka uzamba oyoka majia toka urumilo bala yejieni lapita linkuha mandaila ani ngwafikirio kabala idarusia madi akajuhamu ngwafikirio bala imavamana wakabala wajuhamu wambekela pitali ngaranzo wa helini ngamu mkonfirmia waninyi wandu kanga mundungao yaukana tous les dispositifs zirengo harmela pitali ranzi hujango za mwenje maji hygiene namna pia zirengwa isomide ni mwambia onizo yaweka nishagula mwenye baraka wajoka iwabu ambano bahengo wajoka na mu wake hai waione tamilo wainjie shangaromba Mungu watinjie wawade na ikamnyezi Mungu harukubalia dua rijomba Mungu kana ilapita liyoho hisa iti parodonja Mungu zaleze dua rumbao shana hisa ike ani wandu waone yoka Rais Azali na idarusi hamadi ni mawaziri wahe kwa jajuha Mungu wakati wakofanya zemgozi narivire narede haruma suala jindwa jina harumo onva unuwo namna rishangazi wao namna rakaudo shangazi wao paske wanapasana kariti wa ushangazi wa tena abasa inu kariti wa ushangazi wa tena abasa inu ngarendao harima namna yauka owakomori riwaunishie izo wajuao izo watuka ujua riwambie ni kabala izafanyishi handu kaza takaza ushababi gabo ambao hao shababi ngao harima au chômage bien sûr komoro wa shababi ngao harima chômage gabo rokota bia kangarwa sheleza wetare shangamwa shelezio kabana chômage ya komoro lakeja paroroha chômage ya komori kaija paroroha joka hanyonga ngujo hea ujoka usahufu kuni hongu josia chômage ya komori kaija yani yo stagne kabatira isi ya parujabu ya shida ya isisa ijeka Rais Azali bwe haja haheze pourcentage kabati au contraire Rais Azali bwe haja
doit mettre en place un système ya ukana na reseye mashababi ya basainu riwalanse harma ndoko zinrwa jina riwalanse harma ani l'auto-entrepreneuriat namna ya ukawajitahe wowo kwa jafanya hamaezi ya kabanu yezi ya kililu waerewa ye fonko osien izo ani lupumba la mali la behwane ne daula ya Kuwait zemali hizo zidhumani wazijeni kwa mashababi wajiti ya harma mhuno hazi wallahi l'azim zemali hizo zikau jerewa na ministère de finance ne projet ami wadu akaujere zemali hizo wallah hata jehunda basai kabati mbujo shinda ya nambiye ezemali hizo zinjianda hubi ezemali hizo zenenda hubi izo mtutunga kama journaliste Jabal Television karjaka ula wao paro harma conférence de presse au projet ami yakadingoni ho lycée ngono kama ngodo ba lycée bala ngabo mnashongo tsola ya heyaba la mshawasha dukana yeshiwanda shahe ye projet ami ika homiende nigula karjaka ula wao paro ya harma conférence de presse Idrisi Musanguzi jua ukaka journaliste hado hujab rido henda harma ye mrola hindi rido henda harma ye conférence de presse hizo ye projet ami e mapesa yao watuka urambia yo jimbo ye mndu ya tante rijuwao ya ukana haka compose dossier asoma ni saadi ho ibembeni tola ya doka ministre Abdul Wahab wakati ministre wakati Abdul Wahab yaka président de l'île ha monté dossier hakautsa ha 30 millions de francs comoriens ya investisse harma production ya pomme de terre havumuliwa e fonds koesien ha composé dossier ika complet kawe dossier hiyo tiwono mina manama para ataki ikaonge journaliste photographe wa Al-Fajr asuma sada haronese dossier wono ika complet bien composé bahiga mjua hizo projet ami wamwambia kakarna ujua unika mapesa mjuma 2000 kamfikiri harimaze malizabe wani Kuwait 30 millions kairoha yani yabuyo kijatimu hata 1% harimaze malizabe wani Kuwait sijezi nikwe mashababi wa Komori wa investisi harimaze haziza ikabaruha 30 millions kejaka yawasuli hata 1% harimaze malika uzibewa bahi wallahi projet ami wa mzini sahata bas mananya siwo kaja hunde financement haba 2 millions zo amjuka na nafanya hindi kudu mshahara wangu na kauli wa Faransa halafu wandu hamada waongo wanza wike abasa inu wanza wike ngwaja warnike leso ya ujere mali wanza warnike leso namna ya ufanya ya utoa chômage kwa na uparo jorambia où est passé le fonds koesien où est passé le fonds koesien ze milliards maere wazo za jaden kubwa za siheli ngabo ya saya yujuka ujarisha ngaze leondo kweli komoringa botabia manje kweli komoringa problem za manje kweli komori ngabo wa komori ngwa nshio tabu za manje ikawu hena ma wanduzi yenshi haina yenzi wanduzi yenshi kabati yenzi ajaba nanzo wakati wataki hata jekunde leo wakomoro tu yenshi tabu ya manje wakati uka nziro wakati ka hafifu wakati heya wakati si shakabati wakati ranzi yenzi ataki yezi mujom rehemu hata jekunde abasaini halafu yafanye difference entre hezezi zonezi azali nzima daboka azali 1 wakati kabani yaoneze tabu za mwanje hizo henzahe shabu ya rejei haelewa ya ukana vanu ya afara heze motorizinu kairi rekunde namna limite ze mraba hindi ye umfanyo hazi wa heze motorizinu. Il est le seul, le premier président yaelewa ya uka il faut utiliser l'énergie renouvelable na rumie le jua la hatu na rumie le zahala hatu
le seul et le premier. Josi gabo yanabia shabalo katoma madu wandoka wafikira fi uluru yo sabane gasoil haka wandoka joka urumia mapesa wandoka joka dada hula à l'extérieur wandoka joka huja wa yo pia ils ont toujours dépenses na entretien. Rais Azali haelewa yauka na nrumiele jua balanganla ekatandisa mshinzi uniti ukaza wajo huja wajo helewa kama Rais Azali akaza mishinzi tainu ya hele jua handi samba jini omwezi ujao ngarendao haremwe mitami huli rende haremwe washili mzuani mwali kama bavu yao ya kazi show wajo huja wala Rais Azali hafanya huna yapo mimi na rangi tandraya hamavu na nende na rangi jimani na nende na rangi mtamudu na rangi iyo ni namna ze base za energy Rais Azali ajozi hansi garutu yeshize tabu garutu uzienshi na bunga mpartage ze tabu yeshi yoka omonjo karjaparo ujaparo ka 24/24 ya jukale ungarutuka ujihadaya au mimi mamjuka ujihadaya gamwelewa ya ukana umwenje zetabungizo shaze bazi za uka vanu ne mahaijao wandu hamwe zetabu Rais Azali muzihansi ujuka kubali ujuka uharangu ujuka haraya ujuka upanyonga shagar amini gar constateo gar toucheo au bout de doigt ya uka les bases le président Azali est en train de les placer ili maudu wajuka huja hau yeye mahaijao shaya juu ya ukana hashindi harma mabavu mfukara ya henga zija hashindi haunishia ye mararu hawiye mane hamwenje wadzaha hamwenje wa hele juu juzi Banque africaine de développement wabeha une délégation ili wende wafanye etude harma namna ya urumia ledzaha harmwensi ya hatu ili litohu mwenje mziono pia mziono hamze rezo sosio mono ortese waziri wa energy hadungana ne delegation yo no androahe wende waka visiter city quand même gare charmata bungar amini gar tabi hawo mwenje gar amini charme kote iyo gabo avancer tsainu ri komeao ri aminio kenge juwasu abonge watukufu ngarjo unana usiku wa maudu mwanama Idris tiono message wanu shukati jibwa so afege chindi tinjia direct minawe harmaye ye dunyangu yenu shanga mrumio system inrajina mwanama Idris amrumio system inrajina kama nsurumie telefoni harmaye direct shanga mrumio kamera tibiti harma logiciel ngetifanye direct de mana ntijo shida na hurenga ngibala tikati jwara ngomandoni jokati programme ti uterme system wakati yo ti hurenge direct sha ekanga johu kena hu dérange maudu dans la journée refanye programme minawe rejeri organise une bonne intervention une bonne émission da minawe maudu dans la journée ngamjoka disponible à partir ya 10h hata 15h30 rangalibu hariabo shinero organize minawe mwanama Idris shainu ani vu que sanga mi en direct njalo shidani ni huti tena après et demana na bokana kange joka possible maudu et salama mimi njarrange di programme namna ya ushidani kurenge rinje direct harmaye émission Swahili abonge wanama watukufu hatampaka bano mbushironi mbitse masihu mema nimwambie ni ukana wananyasi rifanyao siasa bano wazima rilio harmwe mji wa Paris et la région parisienne yemo d'ordre isai to idubu jahazi nzima de CRC efaliki nzima vers l'émergence 2030 et nahudha nzima al-Aqid al-Rais Azali Assoumani yekuleri nzima de bile no wana nuniwane abonge haina mbuikao geharma inti ya Faransa uliwa armaze janibu za siasa za kaushangiria ye muwa hejaula autour ya CRC ranzida basainu na radiso j'ai en contact
wasi hawasi ili hunde namna ya ukareji constitue consolide harima ye siasa jimla ya hatu inu ili reapporte encore une fois zevu za hatu usoni mwe mwahe daula usoni mwe janibi ya serse ili reke vanu wadzima reke na kulori nzima reke ne bwana nzima kama bushironi ribitse masimu mema arjona na tena maudu dans la journée charjoma bien elera ikao ngambo mungu ya gamjokamine mwana ma Idris ikao mengoni mo wandu ikao wayenshi zenzi zavira wayenshi ya ziazali 1 hamadami rienshi wandu walio kenyume maraisa zali leo wayenshi wonti pia riwadungu rika karibu nao garidwa hizo wafanya nizo watufanya leo wanza waje wajibaibu abonge maudu damina na Idris inshallah ikahanikaye avar gardoja rizambe vanu hauraji abonge na bite masihu mema na utini anvu ya uka ye mise en garde ye hutuba ya muhe daula ya msuje juzi ye hutuba ya Iswa Mohamed Bellu ya itoa kwa jana gasidingoni mwizo ukabanu wandorishida nao na maopoza wanu e problème ku ya hao c'est que wajojo hamba izo anzao hata sheka sirlembidinu garanzori rongowe elugha ya hao garanzo rambe izo ambao garanzori rongowe hamandao hoka problem woto jujusa muo woto juha muo ofikiri hamabanu izo wajojo hamba hawoche shabo sisi kartina dro hamba sikarna ujo hamba yule bahanu ye problem iko kaya abonge amubushironi ribitsema sihumema riwambiye ukana ye lugha mjoro ngowa ngarjojo rongowa izo mjojo ufanya ngarjojo ufanya izo mjojo urenda ngarjojo urenda she tofauti hiyo duka leo gitsedi mlona zedhama na zadaula gizona wandondwa jina yabo wandondwa jina wao lazima wafanye dhamana za hao neza hejaula lazima wamzieni lazima mhadharisheni lazima waambieni kana hizo zokazifanywa hizo ikazifanywa kuzifanya nai hahuamba no kadha lazima mahakama ya hujishawiri wala barakatillah garjona na tena usiku wa inshallah marhaba manji wa ila liqa.